Hallelujah, hallelujah. Khotsomo mamedia motle. Khotsomo mamedia ratehang kere hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bill and Gaither, it is well. It is well. It is well with my soul. Areke khotso. Khotso. E fetang le kutlo ya motho. It is well. It is well with my soul. Ka o dumedisa ho seng hona. Ke a tseba hore motsotsong wa jwale o so khona ho mpona jwale ho maranrang. Tsohle tsa ka di lokile tsa maranrang. Ka jeno hona le mo ke kopang hore rona le wena re tle re eteng. Bekeng e shweleng. Bekeng e shweleng. Re ile ra bua ka tshepo. Ra re tshepo e khona. Bone sa le bone hara lefifi. Tshepo ha e roha ke lefifi. Tshepo. E tseba bokamoso. Tshepo. E a bo bona bokamoso. Ha re bula he jwale le mo sena sontaheng sena. Re nka leeto la bophelo. Re nka leeto la bophelo. Ke ne ke o kopa re o kgaohane le moahisane ona wa hao. Ya sa o robatseng ya tletseng ditaba ko mo tlohele. Ha re ke re sheba rona re ya kae hona jwale. Ko kgaohane le enwa ya o tsekisang empa o sa tsebe hore na o tsekisang a ko mo tlohele. A ko mo tlohele. Ka jeno hona le mo re yang teng. Nna le wena ka ra lenaneo la makgulong a matala. Lenaneo la hao. Lenaneo le leholo. Ntumelle ke o dumedise o le mose ho mawatle. Ke o dumedise o le kwano Afrika Borwa. Ke o dumedise o le Lesotho, o le Botswana, o le Swatseng, o le Mozambique. Khotso. Qala 2024 ka bongata bo hlollang. Boloka ka disulule spa le di-spa rewards. 5 kg A Super Maize Milk ka 59.99 fela e le nngwe. Kapa 500 grams spa macaroni kapa spaghetti. Reka le healthy tse pedi ka 28 rands fela. Bokella di-stickera mme o ntjhafatse dintho ka speaker o bar collection mme o fumane theolelo e fetang ho 75%. Ke ona monyetla wa ho khona bongata bo hlollang ka 2024 le spa. Theko tsena di fela ka la 9 January 2024. Ho na le dipehelo. O di mahlome tsotso e mashome a mabedi ka morao hora ya borobong. Ke toba le wena momamedi mmo le moruti lefu Maine. Meritse wena le monsena kena le monsena ka tshepo. Le ha o ka ba le fifi tshepo. E tseba bone sa le bone ka ra le fifi leo. Tshepo. Ai mameli di tlhapa, ai mameli di kobiso, ai mameli di puo, ai mameli di tshele. Tshepo ha ina taba le di tshele. Tshepo ha ina taba le di kobiso. Tshepo
ha ena taba le hore motho o batla ho kenya ditlhong tse kae. Ha o na le tshepo, o na le lebone le kekeng la tima, le kekeng la tingwa ke dipuo, ke ditshele, ke ditshebo, ke dikobiso. Lebone la tshepo le tseba bokamoso. Lebone la tshepo ha le tshabe lefifi. Thuso Motaung metsotso e 22 hantle ka morao hora ya borobonga. Ha ke qala lenaneo lena ke qadile ka pina e matla haholo. It is well. It is well. Ya ile nga qapa pina ena. O ile a hlokahallwa ke bana. Ba hlokala ba le skepeng. Ya re ha fumana molaetsa. Molaetsa wa re ke nna fela ya setseng. Ha ile bana kaofela ba hlokahetse. Ya ba hore it is well. Are it is well. It is well. Kgwebo ya hae ile ya tjha ya fela. Motho a ngotseng yona pina ena a tshellwa ke dikgwebo. Ha ba mmotsa a nare it is well. A re ho hantle ke kgotso le ho wena ha ke ne ke bula lenaneo lena ke itse it is well. O hantle ntho ke tsebang e nngwe fela, ntho di a loka lefatsheng mona. Mme di keke tsa dula di le jwalo, keke tsa dula di kgopame jwalo ka nako tsohle. Ntho di a loka, tsela di keke tsa dula di kwalehile ka nako tsohle. Ho na le tsela e tlang ho buleha, mme o tla feta ka yona, o tla tsamaya tseleng eo, hobane tsela eo e tlo buleha selemong sena. Kgale e kwalehile, e tla buleha. Kgale ba ikwetse ka majwe, ba ikwetse ka ditshepe le mabotlolo, e tlo buleha. Ho na le tsela e tlang ho buleha, o tla tsamaya ka yona, o tla ikwekwetla tsela yane e sale kwalehile selemong se shweleng. E tlo buleha, e tlo buleha. Ke dumetse hore e tlo buleha tsela eo. A ko dumele Sontaheng sena hore ha o hlatse o be motle le wena, a o apese ka lerato, a o apese ka kgotso. Tshepang Francina Tolwane Khotso, Ntswaki Sibeko ke na le wena, Karananeo la Makgulong a Matala, William Mokoto ke na le wena, Dudu wa Tolwana. Ore ke be motle le nna, mme ebile ke dumetse o tjho jwalo wena Dudu. Tsholofelo mofolo ore haleluya. Lebo dibiero re nna ke dumetse. Mphomoloi wa re amen. Maripe modisenyana wa re ke a dumela. Alina mo le wena Mokgele Hlapane, le wena Tsholofelo, mo le wena Khethiwe,
Phofolo Justice Sipako, Tshepiso Makhanani, Catherine Ditabe, Tsidi Polwana, ore kidumetsi. Mochemotle Selemon Sena ki bua le wena ngwaneso ke a bona wena boikarabelo powe ke a bona wena Lydia Morabaki le wena Nthabiseng le Lebohanga le wena Rosina le Anthony oh tsidi ke o shebile hle lulu a tsebe ke a bona karana na ola makhulong a matala le mong ya ke dingtsiza ke le kambule le wena buhle podile ke shebile ke a le bona batho Mila o mosisane nna ke a o tshaba mila ona ona ke a o tshaba mila ona ke a o tshaba morena hobane ke mila o mosisane o batla o ro jaretsa o ke a o tshaba mila ona morena hobane ko mosisane metsotso e mashome a mabedi le metso e robedi o leba horenga ya leshome lesedi FM makhulong a matala le Monsena o tla ba le phetoho e kgolo bophelong ba hao mme a phetoho ena e fihla ha e fihla phetoho ho mang kapa mang ngwana mme ke kopa ntho e le nngwe change direction Motaung o reng jwana ha phetoho e kgolo e fihla ho wena ha e fihla phetoho e kgolo ho wena change direction ntshwarele ke lesedi mona tshwantse ke bue Sesotho motle ha phetoho e fihla bophelong ba hao hobane tlo fihla selemong sena ha ko tjhentjhe ha ko ro fetola mothinya ono tjhentjha man o ske wa tshaba o ske wa tshaba motho rena motho o tla reng hobane phetoho e kgolo e se e o fihletse ha o fihlelwa ke phetoho e kgolo bophelong ba hao o ske wa tshaba o ske wa ba le letswalo ske wa ba le letswalo change ha e fihla phetoho eno e kgolo hobane tlo fihla e tseleng e atla e tlo fihla selemong sena sera se rata kapa se sa rate sera se rata kapa se sa rate e atla ha e fihla ho wena o ske wa ba le letswalo ha o tlameha o tloela metswalle menye ha o e tloele man khawana le yona ba siye man e tswa ho bona man ba furalle hobane e fihlile phetoho e kgolo selemong sena ha e fihla o ska ba le letswalo ha e fihla o ske wa nahana hore batho ba tla reng batho ba bua
o sena letho ba bua o ena le letho ba bua o le khutsana ba bua la o se khutsana batho ba bua ha e fihla phetoho selemong sena sa 2024 tjhentjha tjhentjha ha e fihla phetoho e kgolo hobane e atla e kgolo phetoho bophelong ba hao ba ile ba potlaka ho tsheha ba ile ba potlaka ho soma ba ile ba potlaka ho bua ka wena ba ile ba potlaka ho khella fatshe ba ile ba potlaka ho nyedisa ba ile ba potlaka e atla phetoho e kgolo motho motle o ska wa tshaba o tjhentjha selemong sena o ska wa tshaba o ska wa tshaba le hore batho bana ba tla ntsamaela dingaka ha hona taba ha ba di tsamaye ba ne ntse ba di tsamaya ha ba no tloela fela wena ha ile nako ya hore o tjhentjhe ha e fihlile nako ya hore o ska wa hlola o ilo nwa le bona o ska wa hlola o ilo tsuba le bona etsa jwalo e fihlile nako ha e fihlile nako ya hore metswallene ya hao etsang hore o ska wa robala hae mafelong a beke robale malopolopo mo bana ba sa tsebeng teng be ke hona o kenang hona jwale tjhentjha ha phetoho e kgolo e fihla o ske wa ba tshaba no ba jara mahala le ka koloi ya hao o ya le bona mosebetsing o banka mahala ba sa o tshelle ke re la ile mafura le ha e robeile ba sa ilukisi le o ilukisa o no ba tsamaela ka yona koloi ena ya hao o ba etsetsa ntho tse ngata ka koloi ena ya hao empa hona le ntho e fihlileng selemong sena hona le ntho e tlang ho wena selemong sena o ske wa swaba hore o mre o ske wa swaba selemong sena hore tjhe o ske wa swaba ke a leboha wena lebo ke a o bona ka mogelo phete ke a o bona le wena ngwana mofolo ko shebile karanana o la makhulong a matala wena satellite mpotle ko shebile o ske wa swaba hore tjhe o ske wa swaba hona le batho ba swabelang hore no ha ke batle o ske wa swaba ho tjojwalo selemong sena o ske wa swaba ha ba o kenya dinthong tseo sa di batleng e re tjhe ha ke batle le kaya mo le anteng ha ke batle ho fihlile phetoho ya kgolo baby ha o so hlapi wa tseba diawa ka sheno e activate ka pele tu ke memile batswalle ba rona ka di DM le di WhatsApp baby hlena okay delivery wa bona ha o popile ka Telkom Flex on 4 ho kopanya dintho ke ntho tse nyane bo phone di online order ola tshafela diawa jwale ha e ka the party pics videos e re ke post ka pele Twitter Facebook TikTok nka monate wa sama o botsa o nna joina network ya boleng ba maemo a hodimo mo hlalle ka mahedi fumana Flex on 4 sim fela e tlang ka 4 gigs anytime data 750 on net minutes le tse ding tse ngata ka 169 ka kgwedi letsetsa 10213 click at telkom.co.za ka boye le ka pa le fila Telkom.
movie o monate. Hona le melawana le dipehelo. O ske wa swaba. Ngwana ka mma o khala bua le wena. Moraka ntata o khala bua le wena. Ka mahleuwana a o phoqang. Ka jwala bona bo o phoqang. Khala bua le wena. O swabela metswalle. O thabisa metswalle. Le monsena ho tla phetoho e kgolo bophelong ba hao. Change direction, man. E fihlile phetoho e kgolo le monsena. Sa ketepedi. Mashoma mabedi le metso mene. O tshaba mang? O tshabang. O tshabang. Ke tlo ya pineng. Mme molaetsa wa ka karanana la magulong a matala ka jeno o re o ske wa tshaba hore tjhe. O ske wa tshaba hore ae. O ske wa tshaba hore ha ke batle. O ske wa tshaba hore ha ke no yetsa ntho eo. Ha ke kopane le yona. Ebile ha ke sa kopana le yona. Ha ke sa e batla. Nkutliseditse morao. Momamedi ke tlo bua ntho engwe hona jwale. Momamedi mongwe tla jwale Motaung o reng. Wa tseba ha o tshwere karete. Wa bona karete ena e re yang ka yona ATM-ong. Na karete ya hao ke tjhelete. O na le credit card. Na credit card yeo ya hao yeo ke tjhelete. Ke a o botsa. Ka jeno ke re ho wena karete yeo ya hao yeo yang ka yona ATM nga se tjhelete. Credit card yeno ya hao yeo e tshwereng gona jwale. Eo re kolotang, e re patadisang kgwedi, a se tjhelete. Ha ne le tjhelete, e ne tla o etsetsa ntho tse ngata. Nka ona jwale o re lo reka ntho itseng o bona hore na e tla dumela o reke na. Ya hana hobana se tjhelete. Ya hana. Ya hana credit card ya hao. O tshwere teng ka moo ka pheseng ya hao ka mokotling wa. Ya hana karete hobana se tjhelete. A se tjhelete. O tshwere karete ya hao ya bankeng. O tshwere karete hona jwale ya ATM. Tsama o lo reka ka yona o bona hore na ke tjhelete. A se tjhelete. Ya hana hona jwale rai. Ha o no reka ka nna wena. Ya hana jwalo ka yona. Ha o itse tjhe e re tjhe. Ya hana. Ha o ikolota o tla reka kae? Ha o sena tjhelete o itshwere karete. Tsama ha ina tjhelete. Tsama o reka itswa tsama. E tla o tsheha. O tla khutla o hlafuna pampiri ya ATM. Bophelo bo. O tla khutla o hlafuna pampiri ya ATM. Hobane karete itse tjhe. Ha ona letho. Hobane credit card itse. Hai. Ha ke ikene taba ya hao. Ya decline. Hona le momamedi a ngotseng jwalo. Ntswa ke sebeko. Ya hana. Ya ithute o hana jwalo. O itshwere ntho e ka o rutang ho hana. Empa ha o hana. O dumela dintho kaofela tse o kenyang mathateng. Tse o kenyang tsietsing. Oh Jesus. Oh morenaka. Ke bua le mang ka jeno. Ke reng ho yena.
ke reng ho yena ka jeno ke bua le mang ha ke tsebe fela hona le motho e ke buang le yena ka jeno hona le motho e ke buang le yena ka jeno ke thunya ka thunya se seholo ke thunya ka aka ke otla ka yona ka jeno e re fela ka e re ka ya feta ya kwana khotso mo mamedi e motle e re go jwetse e re go bolelle ha o sa tsebe rena o ya kae ha o no tseba le nako e o tlang o fihla ka yona selemong sena tseba hore o ya kae ha o sa tsebe hore na o ya kae ha o no tseba le nako e o tlang o fihla ka yona hobane ha o tsebe hore na o ya kae ha o sa tsebe hore na o ya kae o tla tseba jwang nako ya mo o tlang o fihla teng hobane ha o tsebe hore o ya kae le mosana se re tseba hore na o ya kae Ntibaleng Alice Molefe a re ntate Thuso o bua le nna a re ntate Thuso o bua le nna le di tshwere di karete ka di percent tsa lona ke di credit card tsa mefuta ke di karete tsa me le di tshwere empa di a hana yo phoqa ba le eme lining ATM le eme line e hane plastic e o itshwere e re ha una chelete e o jwetsa sefatla mahlo ha e tsabo o jwetsa plastic o ra una chelete plastic e o jwetsa 99 spokopoko e thada plastic e o jwetsa spokopoko 99 hore hey wena hauna next hey wena hauna next e o jwetsa spokopoko hey go right tsabi fela wena o tshaba hore o hane dintho tse sa o isimpile tse sa o finkatleo o tshaba o di hana o tshaba o di hana o tshaba o di hana ntho tse sa o ntshetseng pele ntho tse sa o finkatleo ntho tse o tsheisang ka batho o tshaba o di hana tsholofelo ke a leboha re tshedisetswe ke a leboha hore amen ha ke tsebe hore na ebe ka jeno re bua le mang o tshaba o hana ntho tse senang molemo wa di tshaba dini enje a re thunya motaung re a thunya jwale ngwaneso le mosena re batla bona batho ba tswetse pele ska tla thetswa ke karete o itshwereng e tla o phoqa pela motšhini hane o itshwere hona jwale na le yona e tswa tsamao le re ka tlo bona e tla reng e tswa tsamaya hona jwale bona ha e bua le wena e tla reng e o jwetsa taba tsao e thutsitse tu hore ha ona next monna ha ona ntho tla e fumana ha ona letho o tla siya thepa ka hara trolley ya grocery o so o fihlile motšhining ba dutse bo ausi ba o shebile mahlong ba dutse bo abuti ba qeta o thila ba o tlile ntho tsa bona ha o re karete re next e re he wena o tlatsitse trolley eo mahala fela e tswa ka hempenyana tseo tsa hao e tswa e tshojwala e re e tswa e tshojwala e o leleke e re e tswa ka direng tseo tsa hao o le direng di tletse monwaneng mona e o ntshe karete ka lebenkeleng e o ntshe renyana tseo no re di abenya di tshintse kala di tshintse ba amohedi ba tšhelete ya grant ya SASSA le Post Bank di tlo kwala di-cash pay points tse santsaneng di setse pakeng tsa January le March 2024
bongata ba baamohedi ha bo angwe ke phetoho ena. Ba ka yo ntsha tjhelete tsa bona ho ATM efe kapa efe kapa mabenkeleng a nang le kabelo morerong ona, kapa ba sebedisa dikarete tsa bona tsa SASSA ho fumana thuso ka mokgwa wa electronic. Ho fumana karete e ntjha kapa ho seta PIN ntjha, ya post office efe kapa efe. Ho fumana dintlha tse batsi, kena ho sassa.gov.za kapa o letsetse 0800 60 10 11. SASSA e lefa motho ya tshwanetseng, granti e tshwanetseng, ka nako le sebaka se tshwanetseng. Njalo Khaleng heba le petroleum jelly e tsakile ka lekgala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le mongobo bontate le lona batho ba kutang khafetsa tshepa makgaleng e a thusa bakeng sa leshwata ditlapedi ho omella le mathata manga letlalo tshepa makgaleng heba le petroleum jelly bane e ka bolokela tjhelete ka ha e theko e bobebe e tlase e kgonehang ka boleng bo hodimo hopola ha e se makgaleng ha se yona makgaleng heba le petroleum jelly wa e bona data ena ha se data fela ya o fela o tlo re expire data ena ha e tsamaya yona e robolla mo ha se e o reng ha o re pote e be le yona e se potetse hobane data ena ke ya MTN Freedom Plan so ke se hlalosang kore ha o sa e sebedise ha e sadisi nako e fihlile ya hore o iphumanele data e senang expiry date kena o MTN app fetolela o MTN Freedom Plan mme o reke data ena ho na le melawana le dipehelo re tsanka je MTN o tla e tla o jwetsa karete ya plastic e tla o jwetsa nnete karete ya plastic o tla tswa mo leng teng o phaphathea o eme pela motšhini wa ATM o kentse reng ena ka ena tsona tsena tsa di-lucky packet e tla o phoka ka reng tseo tsa di-lucky packet ntho karete ya plastic hobane e kgona ho bua ha e re tjhe tseba o re tjhe selemong tsena jwalo ka karete eno e jereng ka mokotleng ya o photang o tsamaya le mosadi ya o photang o tsamaya le bana ya o photang o tsamaya le mmao ya o photang o hlokahalletswe e re ha ona tjhelete mofu a le mmotjhare mofu a le ka tlung e o phoqe e re ha ona tjhelete mmao a le ka mmotjhareng open chichari yo ndate Thuso Motaung e o phoqe yona plastic eno nang hore ke tjhelete e tubeneng Godfrey Mabaswa re Motaung o bua nnete a re khore o re jwetsa ntho tse practical tse o re di bonang e o phoqa re skete shebe kwana o le mono e tshwere se shebe kwana o tswa ATM e hano bona mothatha o la meogo credit card a ke re e tshwere tsama o lo reka o bone na e tla o fa ntho e batlang kapa e tla re ho wena a tla o jwetsa sefahla mahlo mo mamedi e re ko bolelle ho ba ke tlo lata moruti Maine wa tswa hore ka jeno o lokela o tseba ka jeno le no o lokela hore o tsebe hore na o ya kae selemong se ha o sa tseba ha o no tseba le nako e o tla fihla ka yona ha o no tseba le khala o no tseba ithute hore tjhe ithute ho hana ntho tse sa o tswele molemo di hane selemong sena ithute hore lemong sena hore ha ke no tsamaya le basomi ke hana o tsamaya le basomi ke hana o tsamaya le baetselletsi hobane ke batla o nyolohela tabeng ya Jehova e botsa dibuka ke mang ya tlang o nyolohela tabeng ya Jehova ke a matsoho a sena molato wa pelo e hlwekileng ya sa tlapanyeng ho ya thetsa hana o tseba o fihla tabeng ya Jehova hana bona hona jwale go jwang ka ga o ka tlung
What's working? I keep you alone and get a microphone. What's out on good ones? Kunalinto, Elsa is shocomeling, young Timo feeling yona. Eating come on a kahari wena. Kunalinto say shocomeling, Elmutimo feeling yona. Eating kahari wena. Eating. Impantwena we batla we shokomele. Wena o batla mehlena o laelwe ke batho. Wena mehlena o tswetswa ke batho. Wena mehlena o salana le batho morao. O salana le ikore. Wena mehlena. Hey ngwanetso hey. Ako inahanele wena ka bo wena. Ska nanelwa ke metswalle, ska nanelwa ke ditšhomi. Ako I votele wena ka bo wena. Honeng o votela metswalle. Honeng bophelo ba o go votela metswalle. Bophelo ba o go kgetha metswalle. O khotsofatsa metswalle pele. Selemong sena. Ako ikhethe wena, ako ivotele wena. Ako ikhethe. Modimo o file hore o ikhethe wena ka bo wena. O busy mona bona la pala ha o le jwa. O busy mona o khethile metswalle e sa o tswele molemo. O hlola o ikgetha wena. Jekani. O tletse mona o tletse mona o ikentse le fokolodi o tletse hohle mona. A go ikgethe wena ka bo wena. Dr. Malinga ke leboa a re ko shebile Motaung a ko ikgethe wena ka bo ke wena ntse o kgethana le batho bana ba o sa tsebe gore ba o isa kae bona ngwananyane nwa o rwa ka jwang hara batho bona ngwananyane nwa o rwa ka jwang hara batho a ha o hlomphi bona o hula jwang ka dihempe bona o hula jwang ka marikgwe bona itshebe bona o tlapa le dibrele tsa o katla di be di wele kwana di robe o tlame o ditlama ka letanta hobane o hloleha wena ka bo wena hore o ikgethe tata. Hallelujah. Tata moruti Maine tlo atamela mfokeng. Jesus. 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 Reshoka lirikul. Oh Jesus. Jesus, Mren, Haish. Tebe matla yar.
bofokodi ka leboa Eddie ka leboa lesedi bofokodi bo ya senya boroba melao ya hao lefu Maine moruti wa ka ka o dumedisa o seng hona phoka ngwana chief khotso yo leeto lena ha ke tsebe ka re le tla ntlola ke leeto le leng le nketsetsa mofereferona wa haesale ke leeto leo ke bonang Eddie Lungi a reng Motaung ke dutse le lona ke tsama le lona ke leeto leo monne monga lena lenaneo ke tlo le reka ke mamela makgulong a matala empa lena ke tsenene ke le rumo ke le hare pelong ya ka le bua le nna le ntwetsa nnete Sibuhudi Babilia le ena ke nwa ke mona le lezi ke mona ngwaneso ka mane ka United States of America ke bongani sishange ke leboa bongani mono USA ore Motaung ke dutse le wena mofokeng wa ka e motle ngwana chief ha ko fe sebaka jwalo ka ha kgwedi ena e hlola fela matsatsi a supileng khotso ya e jalo ka ha o supile ke letsatsi la bosupa lena re eme hantle yeah kgweding e thagolang selemo hallelujah me re sentse re bua phethahalo ach Maine oba mokokotlong re jere nomoro ya bosupa ya hallelujah ore tsohle di ke di phethahale ho momamedi wa tshebeletso ya lesedi hallelujah o phamisitse dintho tse ngata ka hara lenaneo lena tseo ke dumelang hore re tlo tshwanela re di kumakume hallelujah e le hore naneo lena ha le ya phelehetso Maine momamedi aba a apesitswe ka matla ohle a neuwe disebediswa tsa tla di sebedisa le monse hallelujah ntate Motaung mo hlomentente hore le kuka di petrol tseleng me khulena le batla re le lokisetse Maine a le batla le fitla le fumana o ntso le tseleng ya khale ha le batle Maine ha le batla le fumana o ntso nahana ka tsela ya khale o nana ka ntho tse fitileng ntate Motaung khulena ha le batle puo ya maobane ha e batle le khulena ha le batle di khapha tsa maobane ho hang khulena le batla hore nna le momamedi re eme hantle oh yes re ha re eme hantle ntate Motaung jwale re tle le tsebe ho etsetswa tsohle tse molemo hallelujah o re tseba mo o yang teng Maine tseba o ya ho kae oh yes ntate Motaung re ke ranka sethunya sa dinonyana e ba re serere re tla bona naro tlile efe empa re tshwanetse re be le maikemisetso a hore e re batlang ke efe Maine mahlo a rona a tsepame ho yona kakata monna moya wa rona o shebe ho yona kakata re lelekise re be re ifuma kakata o keke ha ba bonolo empa wa kgonahala ha ke bolele hore re keke ra fufulelwa ho ba tsohle tseo di batlang o tshwanetse o di lwane tate Motaung dintho tse tlang ka ntle ho ntwa di a o phonyoha actually atswa empa dintho tse tlang ka mofuta wa itseng wa ntwa wa di baballa hallelujah ha o di baballe fela ha o di fumane ba le tlotlo le phethehileng oh yes 2024 kapa 2024 ke selemo seo le reng modimo re se alla wena hallelujah menyabuketso e be ya hao ka pele re tle ka moraga Maine tate Motaung ha re be ka pele re beha modimo ka moraga ya ho hang empa re beha modimo ka pele yes rona re be re tla ka moraga le mosena sa ntsa tsekala tseba o ya ho kae o keke wa ya kwana ko dilo lena le nketsetsa
sa mo fere ntate Motaung. Ai! Woo! Ai! Ntate Motaung ha re sa tsebe mo re yang. Hey. Ho bolela tsela efe kapa efe e re nkang e nepahetse. Oh, Maine hle. Me ke maswabi o bolela o sa tsebe mo o yang. Oh, Ntate Motaung o bolela hore o keke wa fihla mo o yang. Okay, ke wa fihla. E re ke phete ha o sa tsebe mo o yang. Okay, ke wa fihla mo ya. O keke wa fihla. Okay, ke wa fihla mo ya. Ntate. Oh, Maine. Ntate Motaung hore e ba le sebete Hitch. sa hore E ba le sebete. sa hore le ha o ka lahlehelwa ke batho kapa metswalle. E ba le sebete seo. E ba le sebete sa hore yena yona ha ke e batle. Ha ke ba. Yena yona ke a e hana. Yena ha ke tsetse. Yena ha ke dumellane le yona. Yena ha sen. Chok. Ha. Moruti Maine bua. Ho na le batho ba ileng ba nka monyetla. Oh, halala. Ka ba re sa tsebe hore O no sa tsebo re sebediswa hampe ba re sena tlotlontsweng ya rona. Hallelujah. Ka jeno lena re na le mehwabane le ditlhapa hobane ha re tabarare Oh. le mosela ha e sa tsamaelane le wena o ka pa wa lahlehelwa ke batho. Ya ba kampa ba tsamaya ma. Ntate Motaung ka pa lahlehelwa ke metswalle. Ya ba kampa ba tsamaya. Bana bene ba kampa ba o kwatela. Yes. Empa le mosena Tseba hore ke o na le lenyalo le batlileng le thuane mo se fetileng. Obane monga lona kapo ya leng ka hare hana o butiema bana ba mo ba ntse ba batla tjhelete ho yena. Ha buile mofumahadi wa hae. Le bana ba ba batla dintho tse seng ditlhoko. E ba hare o etsa diqetwane mo le monsena di a fetoha dintho hobane ho na le dikhubu la diphetoho le tseleng. Tshwanetse hore Ntate Motaung re nka leeto. O tsamahle monna. Nka leeto mathela leqhepeng la 706 a na le metso e tsheletseng 706. Re tlo emisa bukeng ya Daniel. Ntate Motaung re tshwanetse re tsebe nako eo re reng ka yona. Ska ba tlolla dintho fela ha di sa tsamaelane le wena. Hana re E re che. ntle le moo o tla sebediswa hampe. Hallelujah. Yena ha e tsamaele nna Daniel kgaolo ke ya pele. Daniel kgaolo ke ya pele Maine re tlo ya mabenkeleng hona jwale metsotsone 10 ka mora hora ya 10. Ere momamedi a tle a shebe buka ya Daniel 706. Sheba leqhepeleno la Daniel re ya ho lona le moruti Maine empa hona jwale re tla ke reng ke mabenkele kharananeo la magulong a matala. Hape ona le tabe ke lokelang ho jwetsa yona momamedi ya lenaneo la bua monna ka di 17 le di 18 tsa February re tlabe re le ka mona ka Auckland Park re le M1 studio. Ho rekiswa ditigiti hona jwale wa di fumana ka 350. Bua monna men's conference. Mere ke batho fela ba 250 ba o re tlang ho banka. Ha o ya mane mo rekiswa ditigiti teng wa di fumana ka 350 fela. Ho tlo ba le Plus ka dipoloko le Ackerman School of Value bakeng sa 650 ka o e sebedisang le ka 500 fela o boloke 150 ke ka moo phumelang selemong se setjha sa sekolo. Ackerman fela lebenkele tsa sekolo tsa boleng reka online kapa lebenkeleng ho na le dipehelo. Wena momamedi e re ko fe hape ke tseba o fa Maine sebaka ho tlo ba le di t-shirts. This special.
tse tlang ho rekwa ke batho ba tlabe ba le teng mono di tlabe di etseditswe bona to t-shirt tseo mitigate ke 350 bua monna men's conference yena moruti Maine o tla ba le teng tlabe re teng le batho ba bang gape e re ke tlwele mo ke fe Maine sebaka tswela pele ngwane so ka mosebetsi wa magulong re tsetse ba o ya kae le monse mohato wa bobedi ra re e ba le sebete sa hore a le ba ka ba tsama ba tloa pela hao yes Maine hey Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. re selele khaolong ya bona ke tlona ka tsa re ke re di bale re di utlwisise morena a laela Ashpenas hore a tlise ba bang ba bana ba Israele ba leloko la borena le la mahosana ebe ba hlankana ba senang sekodi le letheba ba fahleo tse ntle ba bohlale ba tswetseng pele tsebong ba fitisang ka kelello ba lokelang ho kena tshebeletsong ya ntlo ya borena a Maine hlalosa hona le ba ileng kapa ba isuweng kgolehong ba hapilweng empa ba hapelletse le dintho tse ba nang le tsona a ke hane hore ba ile kgolehong ba tlo fetola makgoba empa ba tsamaile le dintho tseo ba nang le tsona taelo ya borena e re kakata ho tliswe bahlankana ba senang sekodi le letheba le ha o ka wa leka ho mo etsa hampe kapa wa batla di-file tsa khale ha hona ntho o ka e tholang kakata monna man bana ntate Motaung ha ba na letheba ho dinkge 2024 ho hlokahala ya ka kenang ka sefahleho se setle a tsama Maine hle monna banna bana ntate Motaung ba hlankana bana ha ba na difahleho tse ntle fela empa ba bohlale ba tswetse pele tsebong ha Maine ba fitisa ka kelello wa utlwa ntate Motaung ho buwe pele ka dintho kapa ho buwe ka file kapa track record ya bona ya hle a khutluwa bibele ya ba e se hlaisa ditshobotsi tsa bona re re ke ditshobotsi jalo o so ho ntshuwa makhabane potential e ba nang le yona tshisa ntate Motaung o thwe bana ke ba lokelang sebetso jalo hona le ba hapilweng ya hle ba nkuweng Jerusalem ba nkilweng dinaheng tsa Israel ba bibele se bua mantswe ana temana mohlano morana a laela se le sa veine e nowang ke yena e tle ha di se di fitile ba nto kena tshebeletsong ya morena Maine a suka morena ore ba tshwanetse ba inelwe ba phewe ba phewe ba ntshwe masapong re ha ba kena mosebetsi kene ba se ba lokile ka re nka ka pota o
di-officing tsa boradipolotiki le bommadipolotiki pota empa moruti Maine ya mesamo na nako e tlatla ntate Motaung ba ne ba kenywa ka hara incubation program. Oh yes sir. Jwale ba phela ba rutwa ntate Motaung tsamaiso toloka di-financials gore na di bolela eng bua Maine tse tseo fela ntate Motaung melao le dihlonathiso ba kgona ho di toloka hantle. Dr. Maine ba lokiswa ha ba kene fela jo ho na le momamedi ke tshwanetse mo bolella hoseng hona wo na makgulong itukisetse selemo sena se wa kena dinthong mo sa itukisa cheman itukise o loke hantle itlhophe tate Motaung ha ona phoso boitlhophong ba hao itlhophe Motaung ho na le mohlankileng ka utlwa mantswe ya mang a ileng a hlola pelo ya ka ka tsela e kgethehileng bua hle monna mora o re tsatsi le leng ke bua le yena ka mohala ke re ho yena o tseleng pula yana jale pula ena ke kopa o theole lebelo o na tsamaya ka tshepe e nonneng suka a tshwere lehadima ntate Motaung ke re ho yena tsamaya butle dipula di yana chate kolo o tloa ka nako o ile a tsamaya butle dikoloi tsa mna tsa mo feta a tsa tsamaya butle obane wa tseba o tla fihla mayante yes sir a re nako tse ding ho na feta dikoloi ka nnete ntate Motaung tsa 1980 ayo di fihla di mo feta ka lebelo yes a utlwa nako tse di pelo ya hae ha bona di feta e kare le yena ka phamisa hata butle o tla botlo fihla hai chate o tla fihla moshimane ntate Motaung a eka jwalo ba fihla bothata ba rona ke bona ke ba hore ha re bona dikoloi di feta ka potlako e ba re batla o phamisa lebelo Maine e le hore re tla beha bophelo ba rona tlokotsing le kotsing haraba shebe harabona hono ho ina le Daniele Hanania ba leloko la Juda ya re Daniele libitso la Belshazzare Mishaele la Meshake hore a ke a itshilafatsa ka dijo tse hlabosang tsa morena mme a kopa ho hloho ya matona hore a seke a itshela ka ditshila Maine ho hlapiswa dijo morena hore ha ba tlotla ja programong ena yaka Daniel o nkeke ka itshilafatsa ore hana itshilafatsa Maine ha ke naya traveling Maine bua man ha ke naya party ha ke naya street bashing yes ore na ke all white party ha ke naya yes ha ke na tsuba habli babli ke yes ha ke na kena di drugs ke wan pizza tseke kapa wa ha ke a tshwara style ho lokile ha o le jwana empa ke Ntate Motaung Daniela wa Emma Afrika Borwa naha ka bophara a lla ka ditheko tse phahameng tsa disebediswa bongata bo re le ho etela mahaeng ha ho bona le kgonahalo e jwalo selemong sena ha e bataba tsena di opisa hloho e re skip hona jwale ke tseo he re tla kena ho tse thabisang Tabula lekeni
nako ya o jwa ke bodutu e fedile downloada MTN app hona jwale o kene ho tsa boithabiso fela ka MTN. Dumelang, ke wena molaetsa wa bohlokwa ka di-capsule tsa Poseidon. Ebe o hloptjwa ke manonyeletso a thata. O na le mathata ka phallo ya madi e sa lekanang kapa high blood pressure. Ebe masole ya hao a mmele ona a tlasa kgatello. Poseidon ke tharollo. Di fumane ka jeno khemising ya hao. Dula o le matla ka di-capsule tsa Poseidon. Hopola, ha e sa re Poseidon, ha se Poseidon. Fere wa mafelo a selemo ka o etela province ya Free State o tsebe ho iphumanela la hako le ipatileng la bohahlaudi iphena go ya o bona le magana province ya Free State jalo ka boputso ba le hodimo bo khahlang mahlo le botle ba letsatsi le ya madi hana Daniel hana dijo tsa marena ka be rona re ile ra matha batho ba bang ka be ba ile ba matha morena o bitsa re tlo ja le nna Maine wa tswa ntse ke bua ke le mona ke re he rona ka berile ra mathantate o bitswa ke morena a re tlo ja dijo tsa hae o dule le ena tafoleng le tlo nwa veine eno wa nke morena yo tlo nna e ka be ibile ntwe nngwe man eya ya marena hana Daniel Maine tsama hana hona le dintho tse tlang e ka re ke jackpot a ti tlo le ma Maine how ala ka ri a hlabo se ha tjena empa dina le mokgwa wa o pipitlela ya how kala di a theohela impa khabare motla di bohla ha bohlo a bua hle monna hona le ntho tse di tso ka di etsa o iphatile Maine empa ndina le mokgwa bekenye shwele re le ra bua ka mosadi wa shine a ile nga beha ngwana ka tlung amata ala ka monna wa modimo hallelujah wa tsela le dilo la na mata ka lona ona boleletse mohlanka ya hulang SNL o ska ntiisa go ba nona tsara sephiri sa hae se tlo utlwahala ka lephoka ntate Motaung serele ntlhenye mo hape ska wa tsowa Skabatso wa re ke kenyele tsa mantswareng sepa modimo ka tsohle ho tsohle ka ho bua $824 Huluka Eyandad Hallelujah Are sa bua ha fihla e mong ya tswang ha mmutsi wa sinagoge a re ho yena moradi wa hao shwele o seke wa kgathatsa moruti o le tong le yang ha hae ba moradi wa hae wa ku Maine bo mathambisa indaba zabantu usotla emo Maine ya swang ya hae ha fitla hore tloela moruti moradi wa o shwele
Ntwena ntsore ya phela shwele. Khwele shwele ke ya hlotse phela. Man. Ate Motaung ho na le ditoro tse tlo phela le monse. Tse tlo phela. Oh yes. Yabo. Ha una ntwetla hlotse loka. Una le momamedi yo re mo fansa ka hona jwa. O sa khathaletse maemo a ye mejwa. Ka modimo ka hohle. Motshepe ka tsohle. Me motshepe ka ho. Maine. Metaba ya hao e tloloka. E re ke phete hape e ka ba tagline ya rona le monse. Ka modimo ka tsohle. Ho tsohle. Hallelujah. Ya 49 khaulong ya borobedi. Ntate Motaung so fihla motore. Ntho ye e shwele. Hona le momamedi a ileng a nyahamisa le motse fitile. Man. Ya re ha ala kgwebo dintho di sa tsamaye hantle ye monganyelo wa re keke ya sebele. Ke le moruti maile le ntate Motaung re ho wena. Tsebe ba nahana di shwele. Di tlophela. Yeah. Ke a ho yona ntate moruti empa Jesu a mo araba a re dumela fela me o tla pholoha. Ntate Motaung re ska ba tshola morana Jesu ka sebele tau ya leloko la le hlomela la ntlo ya Jesu. Hallelujah. Ke bua ka monyako wa lesa. Ke bua ka naledi entle. Ke bua ka sheshe ya tsaro. Tsamaya hle monna. Ya bulang ho kwetso o sabe se tshohe. Ske wa tshoha wena. Dumela fela. Me o tla pholoha. Itse ha fihlile tlung. A seke a dumella le a mong ho kena. Ho kena bophelong ba hao. A ba teng man. Ntate Motaung. O ba teng hle. Morana Jesu a ska dumela. Le motho le a le mong. Hore ba kene le yena. Ba kene le yena. Ntate Motaung le monsela toro wa ikhantsha wa ipona o nahana o betere o nahana o na le tjhelete o nahana wena wa bonahala she ho bolela hore le o bule ke keneng ho lona o keke wa kena Maine apena kaofela o nontso kene bophelong ba ka ha ke ya bona tswelopele e ba bebele se bua mantswe ana hona temaneng yona e re itse ha fihlile tlhu a se ke a dumella le ya le mong ho kena ha ise mama Petrosi le Jacobo le Johanne le ntata ngwanana le mmae. Yes. Ho dumelletswe ba bararo fela ba tsamaya le morena Jesu. Hore ba kene. Hore ba kene ha dumella mme wa ngwana le ntate wa hae. Clar. Phoso e re etsang ke ho pepesa merero ya rona ho bolella batho ba bangata. O tsebe na ke ma ratang ka lerato la Judas. Ke mang? Di boloke ho wena ntate Motaung ka lebaka la nako. Ne ke batlile hore re ke re tlo sheba morena Ezekias. Hobane ke e mong wa batho ba ileng ba etsa phoso ha Modimo a qeta ho mo thusa empa qetellong re bua mantswe ana ho momamedi ba itshepela Jehova. Yo! Ba bona matla matjha ba matha ba khathana. Yes. Ntate Motaung re kopa momamedi a ipalle yona bukeng ya moprofeta Isaiah chapter 40 verse 31 ntate ka lebitso la morena Jesu. O re file tshepo hape ka Jesu. Amen. Ntate le khubula diphethoho le tseleng re a le dumela. Amen. Mme re tlo tseba mo re yang teng. Re tlo kgaohana le dintho tse thunthetsang. Letso Modimo re tlo ba sebete sa hore
a ka ra lahlelwa ke metswalle re ke ke ra tsoha re tshepa wena ka tsohle ho tsohle ka hohle re rapela ka lebitso la morena Jesu Kristo re a leboha ntate amen moruti Maine momamedi ka jeno re mo file molaetsa o matla haholo kgetho ke ya hae Mofokeng kgetho ke ya momamedi hona jwale ya re ha o qetile ntate wa re ho momamedi hona le dintho tseo sa tlamehang hore o no di bolelle batho sheba mona momamedi hobane o tla be o bolelle bo Judas Iscariot yes re be bohlale yes hallelujah yeah hallelujah e ka nna ba Judas o teng momamedi lenaneo lena ke la hao o ka ithekela lona e be la hao o le mamele seo moruti Maine a qetang ho bua ka sona ke re kana go tsohle o mamele Mofokeng ha o ile o a qoqela moya ditaba tsa hao iskar ha difate di o botsa di se di utlwetsa ditaba ya ba walla iskar ha difate le makala tsona a sa utlwetsa ditaba tsa hao ya ba walla phoso ye o yentseng o bolelletse moya o qoqetse moya ya ba moya he o tsamaya le tsona tsa tsejwa ke dinonyana tsa tsejwa ke difate jwale ha dinonyana le difate di o botsa o ske walla tseba hore taba tseo tsa hao o di bolelletse moya ke a leboha Mofokeng amen momamedi re fella mona re ka lenaneo lena